नेपालले मोनी न्याना छन आकाशे चैट हाइचाट न्यावन सुकमर्छ सुककावा बापाचा हाइचाट ट्वाकुए न्यावन आदि कठा पटमल नप नपा आकाशे सोटाडिया तुइसे क्याटुस नपि मस्ते ख्वान हाकुस चुनके मिखा मासुस चुनके तर ठाउँ मोनी नमी अर्तेको स्याकुट्याको पिनि न सुनसान ढ्या आकाश न सुनसान नापजुसा मोनी सुन उखेन ठुकेन फुटली प्रेसर कुकुरिया छाइ छि स मड्डीको यातनी लेउनी उला माक्कुको साक्क बासु यातनी तर ठाउँकने न त आकाशे हाइचाटे खन्तो न त छे फुटली छाइ छि सोटाडो ठोड्डको इबे खेल खनी मोनिया इजुसा माइफिया छ्या ज्या मिग प्रमोद अमात्य शुक्रबारे गन्थन फुइकास्या फुइको भने मैले धन्न चैत भइएन शीर्षक चुसु खना मोनियाले ठो पटमले चैटेको चुसु भाइला बुनि मले ढका मटी त्या भाइला ट्याने आवला भाइलीको ढिकास्या कने खुन अर्तेको ठाउँ ल्याउनिको पो भाइला चुसुले शीर्षक धन्न चैत भइएन तासा पटमले चैत जिको खमो खने बडो वेको चुमिए जन्नेले चैत जिटको खनि ठो खटका च्याटौ ज्याजन खता आका नाचुनी मक्त बनिको न्याका छ्या ठ्याट न प्रमोद अमात्य चुसु रका चुसु ना धन्न चैत भइएन तासा जिन्यवा बासा धन्य चैत मजुलका नाचना बिया आ निना छ चुसु धन्य चैत मजुल चुसु ठुक्ट न्याका टौलो जन्यले चैत जिट्यौ माने पटमले चैत जिट्यौ हो डनन डाइट गगो व घटना लुम्निमले नक्सुया टिट्टी स्वाना हो घटना सन् 1984 अक्टोबर महिने 31 तारिखको ख जे भारतीय उब्ले रुड्की विश्वविद्यालय ठौकने आईआईटी रुड्की सिभिल इन्जिनियरिङ बना चनको पेंगो ड तो दक्षबे लिपाङ डनका चनको मुख खनि टर्चर खनि थो बनिमा वो बनिमा सर्वेयामा ठिठी ल्याबे झयामा प्रोजेक्ट यामा खलाना साध्य मजु ओखन जे चा परीक्षणशाला चा नयाँको खलेटे लुया चनको पासा अनिल सिंहल हलिए नेगो औचैपु सुया न औचैपु खन्यक होला उबले प्रधानमन्त्री मेजो इन्दिरा गान्धी त स्याट भ्यापत न पट्याम ठोक इन्दिरा गान्धी भारतीय नय मनुठ्या जाम ढोसिना लेडी अफ इन्डिया त सुनास्या फेटे खेचु खमी गना वठ्या विश्वविद्यालय न्यङ्कन न्यनाउन डक्को क्लास त अठ्या बन्द जुल ठ चुनिको होस्टेल रविन्द्र भवने हुना काचा बीबीसी रेडी न्यना ख खनि ठ बुख रुटकी नगर विश्वविद्यालय छौलिया थप जुल बन्दै जुल कने कुन नगरे कडा नक्सा कर्फ्यू तल दिल्ली चाउ जातीय दंगे मी रुडकी छेन्नुकुल सुन विश्वविद्यालय न प्याउनी मरो प्याउ न मफु क्याम्पस दुन्न सशस्त्र सेना गस्ते नाच्न निने सुटे निने व बनी जानकीको मेस बनी से बिल्न नकल इन्दिरा गान्धी त वे सिख रसेको स्याउने ठो दंगा सिख विरुद्ध लक्षित जुल दिल्ली व भारतीय मेमेको ठासा एकको सिख त हताहत जुल जिमको होस्टेलले चोपे जिम सिख पास पिन त नटस्क थाक्ल जिमले जुम सिख पासा रविन्द्र सिंह वो तस्का मिलनसार व न्यायपिस चम पासा ख वो जीव जाना स्टेज जारु न किन उठो जिमे पास पे मना उटा बिस्काटे मागो अवस्था तक न होला सोया इन्दिरा गान्धी त श्याम हे वला तैथे कर्फ्यू ट्याटौले नि पिसान के माला मेसे नसा व इन्धन फुनाउला ठुके लिचो जिपे विद्यार्थी त लाइवेज ल तर ठुके त सयना चुनि सिबा मेग उपाय मरो बाची देका कर्फ्यू निगो कोपाल उब्ले जिपे ठस्कन लेतला उल्ला जेले कुका चोपी कैट टोटा छेबले न लेटाइ मुखजी जिपे रुटकी बजार पखे सवारी जुया बजार विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार सेन्चुरी गेट या पिनसंटो लुखा प्याउनी खटा विद्यार्थी यगो पाटिया या चापसटो पाटिया बन अमलेट हो लस्सी रुटकी नाजा पाटिया चाय अर्डर काइगो तरकन न्याय पैसा वटाइ आप दूध वाला चाय लोगे या चाय वाला दूध उइगो च्यापस निश्चित छिएचा पस तसान से उइगो च्यापस सतर गुब्ले ट्यु मोर्नु ढकावा नाट फुकारै उइगो पस लिक्क सिन्डेमा च्यापसले पस दोत्र व उल्चले मुजो बच्चाओ के बंगाली चाकमरी पस दो कप्लेटे पिंगो सागो च्या चाकमरी व समोसालाई टस्क नाजा बंगाली मर पस लिक्क छ व सिनेमा हल दो रुडकी काटिज होस्टेले मोटरसिटी के तान याचनीले येसे फेनेट व सिनेमा हले उनी जिपी अन दंक येसे फसे चुन्दो उबले सिनेमा टिकट या पासवर्ड का पेट का जगह ख आला वो सिनेमा हल अनमन्ट ठाउन्जना वो हले जे नरिया के पार फिल्म चाकटल सोया ख ठया हले चुलिन जो छम सरदार जी किराना पसटो वो पसले जिपे निनी वना टस्क मान मिजास बालाम साउजे न्याबले जिपे न प अंग्रेजी भाषा खलाई नो मनी नो प्रॉब्लम सर पे नेक्स्ट टाइम सामानी भाकनीले
ओन्ली खवा छुना खलाय ओन्ली 5 रुपीस सर अले न्याबे न नेक्स्ट आइटम प्लिज ढाइको खपु आना जस्ट सुलुमानी वेगो चिच्चा ढंग पसले न डंगा ये मी मोटो अटो वेगो पसन मी नगले मनिया खौछि त वेगो पस छक्ने मी ने हाकुछि छ न्यनचंग खाएको दराज मन त मी ने ल्यंगु टक टक को यवा जुइगल गबास कम मन हाकु पिन्जे वो पस मी न को पि मन त इपिला लाखे ख वो बफरा सरदार जिया न इंदिरा गांधी शत्रु ख न त इंदिरा गांधी त श्याम या वे थसु ख बजारे मेगु पसट न दनी वो डक्को मी न किदुंगल ठजागु जातीय डंगा आग जनी वो कटपिला जि जिब्ने गुब्ले न नेपाले मखना अनि दक्षबे नापा खन जिमसा अझ ज्ञान पस्तंग लुसुया चना थुप्ले जिपे फुचो चिंग चना सेन्चुरी गेट निहन चना खनला जन हो अनचोपे पुलिस त या निकटक जिमता अठिमुना चनि मते ढका नुवा हो तर जिपे नुवा ख ज्या अनि चना चना थुप्ले आकाजाका सैन्य गाडी छ भिटोरमा पाके हो खन गाडी खुल्ला जिप ने चना सुचालित मेसिन गन लैस हो गाडी न्याम नेम बन्नुक डाइरेक्टर सैनिक न दु सोसा गाडी जिपे चुना चुनको पाके पाके हल गाडी ठगु स्पिड कम मया होले जिपे हरबरे ज्या वाररा सता बिद्वार दुआउना तर वो सैन्य गाडी अझ न जिपे पाके पाके या चुन आ रास आपरे जुइग जुल जिपे जंको ब्ल्या निसेको बल पिक्या छात्रवास पाके बुआ हुना ल्युनी सैन्य गाडी लिना आएको टोटो महो आखिर सैन्य गाडी जिम्ता चुना टोटल सैनिक त्यसमा बन्दुक टाकाए नाचन सुचालित मेसिन गर्न जिपे पाके सोकाचन जिपे फु या ट्यानिस चुना ज्ञाना चुन थुप्ले सैनिक त्यसमा बन्दुक खटाक खटाक सो भएकल सैनिकको लापटी ट्रिगल साल्ट तयार ज्याचन एमसा फायर टाइको उजो पिया चुन आ रासा जिपे फुट बच्चल ल्योडनीको सासना आहे चौबुइला टेक्या जुइरंगल जिटताल जिनाप मेपि नेपामी पासपिन वो भारतीय भूमिया शहीद जिगल द्यफुला यागो धर्म कर्म छुमयमा जिल्ल्यामन इस्त द्यलुमंका माबो किजके छिन्दक्कु लुमनाउल ठुबले सैन्य दस्ते हाकिम ठ्या चमन ख जिम त भागो ढाकटन जिपे nepन्ती सुका क्विन्ट ज्या जख गन्न मुससे तपन कवस्टेल पाके धन्य बच्या जुल आ लुमनी मिलेन नकु चटी प्याव धत झन्डै चेत जिट्यमो चोचो थनिया कोचाल चोचो नेना दिगले यकु सुबा